Lakhipur Online Putoksaba Megi Tang Kuntaruk Laibak Pokpa Numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada Maroiba Pao Rashtrapati Srimati Draupadi Murmuna Masak Naiba Miyoi Humputarukta Padma Award Yenthokre Mana Phanglaba Singi Manungda Assamdagi Manga Manipurdagi Ama Yauri Lilabati Debibu President Amasung Irabati Debibu Secretary Khanduna Maspara Apunba Maira Paibilup Nauna Semkre Guwahati ki Hotel Siroi Classic da Manipuri People's Front ki Manga Suba Foundation Day Jinglem na Pangthokre Kasar Police na drugs ki mayokta changsinba operation da lupa lakh yankairom gi oigadaba heroin ga loinana miyoi ama phare amasung Assam Vidhan Sabha da Uniform Civil Code Bill pukhatkre polygamy amasung live in relationship ki matang da khanakre Hauzik mapungoi pa pau tabirase Rashtrapati Bhavan da pangthokpa thorom amada ngarang Rashtrapati Draupadi Murmuna Masak Naiba Miyoi Humputarukta Padma Award Yenthokre thorom aduda Uparashtrapati C.P. Radhakrishnan Pradhan Mantri Narendra Modi amasung Kendra gi Home Minister Amit Shah yauna tongan ba Masak Naiba Miyoi singna saruk yakhi thorom asida Miyoi anida Padma Vibhushan Miyoi tarukta Padma Bhushan amasung Masak Naiba Miyoi yankai nipanda Padma Shri mana yenthokhi Panba yabadi lising aniga kuntaruk chahigi oina miyoi manga da Padma Vibhushan tarahumdoi da Padma Bhushan amasung samaga tarahumdoi da Padma Shri yauna apunba miyoi chamaga kuntramathoi da Padma Award pinanaba khanki Barak Tampak ki Kabindrapur kaistha yauna Assam gi miyoi manga da Padma Award yenthokre Samaj ki thabak tawbagi damak hanagi Union Minister Kabindrapur kaistha da mahakna leikidaba matung Padma Shri mana pikre Masigi mathakta kalagi lamda Haricharan Saikia Pokhila Lekthepi amasung Nuruddin Ahmed yauna Lau Singugi lamda Jogesh Deuri Padma Shri mana pidunai kai khumnakre Manipuri Nat Sankirtan bu malemda saktak na bahonabada achobo thodang laukiba Manipur gi sakna raba laikhidraba Guru Yumnam Jatrada Padma Shri mana pidunai kai khumnakhi Mana adu Rashtrapati na laikhidraba Guru Yumnam Jatra gi machanupa Yumnam Bishambor da kusinakhi Lemhoriba award phangadaba miyoi singda tungda pangthokadaba thorom asigi anisuba tangkakta award sing yenthokani mana sing asi chahi khudingi kala samaj ki thabak public affairs science amasung engineering lalonitik amasung industry medicine sahitya amasung mahimasing sana khonaba amasung civil service na chingbada masak thongna thabak toriba singda mana sing asi pibani Ingkumja lising aniga mangagi December thada lingkhatkiba Maspara Apunba Maira Paibilup asibu hena mapangal kalhanabagi pandamda anuba member singa loinana ngarang Maira lupasi nauna semkhre ngarang pangthokiba mifam asida Olasa Manipuri Women Maira Paibi Coordination Committee ki President Konjangbam Ongbi Aruna Devi Publicity Secretary Gitu Devi amasung Tolen Kun Maira Paibilup ki Secretary Surabi Devi Sarukjakhi Mifamna Maspara Apunba Maira Paibilup asigi makhata ba thabak thorom sing chathananabagi damak Lilabati Devi bu President Minarani Devi bu Vice President Irabati Devi bu Secretary Lolita Devi bu Assistant Secretary aduga Binarani Devi bu Cashier Khanduna Maspara Apunba Maira Paibilup nauna semkhi Lubasigi nauna khalabate member singa loinana Maira lupasina samasa siki amasung miyam gi damak hena phaba thabak kaya paikhalakani haina thajaba thamli Thaba ama tawda pangan kanna bagi damakta komiti se mima yasa thaba ama tawda komiti se era ka goda bani ko swahi mana thaba ma lai de no me ana uwa tana se tana gadam yasa thaba tawda president secretary na ai secretary ore ai president ore ma mani ta mara member ma yang wala ude mi ada hana maktada kai bado kai nore Siyempre iba ano ba sinjay marat na family amani imong amani kanbiraga nung si sana na amana ngang bata namin na ba tongan ba jiron tong nabida ba karmay taw dana ikoy mangur ba maya si naw na musing pala pa si karmay taw dana cara si bu matulom na masama rin na hingan na bagida magda nung si sana na tanamin na dana president
चुमथोकसबा मा मे थागे चैसेट कुनमरी नोंमाइजिंग निमित्ता बासकांदी हरि मंदिर मांदोपता पुनम खुंगंग मापल चौखटलुप हेड ऑफिस बासकांदी सिंधुना पालारबोंदगी बाद्री फावगी मेतई खुंगंग मापन असिगी हंदकी चहिदा एसएसएलसी अमसुंग हायर सेकेंडरी परीक्षादा फर्स्ट डिवीजन दा माय पाकलक्रब महिरोय कुंठा मापन बु हराउते अम फोंदोकपगी थरोंगी ngarang संदोकीबा पाउता चीफ गेस्ट टीएच बाबाहन सिंह हाइगदबदा टीएच बाबातोन हाइना पाथोकीबगी दमक ताबिरिबा सिंह ngakpigani गुवाहाटी की होटल सिरोई क्लासिक ता मणिपुरी पीपल्स फ्रंट की मंगा सुबह फाउंडेशन डे चिंगलेम पांगथोखरे मे की तांग कुनमरी नोंमाइजिंग निमित्ता फ्रंट की प्रेसिडेंट यंगखोम उपेंद्र नमीभम मपोयदना पांगथोखिबा थौरमदा असम रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी गुवाहाटी की प्रोफेसर लाइस्रम लादुना चीफ गेस्ट ओइना सरुक याखी थौरमदा मणिपुरी डेवलपमेंट काउंसिल असम की वाइस चेयरमैन खेत्रिमेम जितेन असम स्टेट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की मेंबर नुरुल हक अमसुंग आमसु की हाना की प्रेसिडेंट ngasepam sanahलना गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना दाइस की लेतेंग ओइखी मिथुंगलेन सिंगना मैरा चुकलबा मतुंग गुवाहाटी मणिपुरी बस्ती इचे सेल सिंगना असम की स्टेट एंथेम ओ मोर आपोनार देश लेबाकिंग बैसे अमसुंग मणिपुरी पीपल्स फ्रंट की सही इसे मैतई ने अखोई असम की मैतई सक्तुना थौरमदो हौदोखी मोइरांगथे मरोनीता की टीमना खंबा थोइबी की जगोय खुदोल तमखी थौरम की मनुंग चन्ना मणिपुर की इरांग लैखिद्रब सिंह अमसुंग असम की लैखिद्रब सकनायरब सैसकपा जुबिन गर्ग की मफमदा अवाब फोंदोकमिनखी सरुक याखिब सकनायरब मियोय कयाना मणिपुर पीपल्स फ्रंट पु थमोय सेंगना सगोटपगी वारोल कया फोंदोकनखी वांगांखिब सकनायरब मियोय सिंगी मनुंगदा असम रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर वाई मनोजित रिटायर्ड प्रोफेसर लाइस्रम ज्ञानेंद्र वर्ल्ड मिते काउंसिल की प्रेसिडेंट इबोतोन शर्मा यूनाइटेड मणिपुरी एसोसिएशन उमा की वाइस प्रेसिडेंट गांगोम बलदेव अमसुंग मणिपुरी साहित्य परिषद होजाई मसा की वाइस प्रेसिडेंट एन विनोद बिहारी मणिपुरी साहित्य परिषद के डीसी की प्रेसिडेंट हेलेन सना देवी गुवाहाटी की सोशल एक्टिविस्ट रंजिता सिंह इम्फाल की सकनायरब जर्नलिस्ट अमसुंग सोशल एक्टिविस्ट कोनसम मोनिंद्रो डॉक्टर नुरुल हक अमसुंग खेत्रिमेम जितेन चिंबा मियोय सिंगना फ्रंट लखोलकलिबा थबक थौरम सिंगबु सिंथारादुना वांगांखे चीफ गेस्ट प्रोफेसर लाइस्रम लादुना नहारोल सिंह की महिमा सिंह हक्सेल अमसुंग सेनमिटलोन की फिबम फगतहनबा अवेयरनेस पीबगे तंगाई फदब लई हाइना पनखे असम दा लेरिबा मणिपुरी सीएसओ पुमनमकना गवर्नमेंट अथॉरिटीज सिंग चुंगसिनदुना फंगफम थोकपा मतेंग सिंग फंगहननबा होनमिनसी अमसुंग असम दा मणिपुरी सिंगना पुन्ना चाखोटमिननबा लंबी सिंग थेमिनसी हाइना महाकना मखा ताखे अरोबदा मणिपुरी पीपल्स फ्रंट हेडक्वार्टर की वाइस प्रेसिडेंट जीके लेसुंगबमना एमपीएम ना ngasi फावबदा मपुंग मरै फाना चेंजा चोंगजरी बपुमनमगसी लुबसी के एडवाइजर थोकचोम गौबा अमसुंग प्रेसिडेंट यंगखोम उपेंद्र ओजानी की लमजिंग लमताक की महिनी हाइना सिंथाखे लोइनना लेंबिरखिबा सिंगदा थागत वाहि फोंदोकपगा लोइनना प्रेसिडेंट यंगखोम उपेंद्रना मिफमदु मकालामना लोइसिनखि कासार जिला ड्रग्स की मायोक्त चंगसिन ऑपरेशन कासार पुलिस थी हुंबगी थबक चथदुना यामलबा हेरोइन गलोइनना मियोय अमा फागतख्रे धोलाई थाना की मनुंग चनबदा लैबा विद्यारतनपुर दगी चही कुनहुमदोगी मियोय अमा महाकी बोलेरो गाड़ी अमदा सिलचर रोमदा लाकपगी लंबिदा सिलचर बाईपास दा पुलिसना गाड़ी अदु खामदना थी हुंबगी थबक चथबदा गाड़ी अदुदगी साबान केप निपान की मनुंग दा लोतुना पुरखिबा हेरोइन ग्राम मरफुतरा रोम फारे फागलबा पोलम सिंग असिगी कैथेल की ममल रुपा लाख यांखै रोम ओइगनी हाइना पानारे थोदोक असिदा चेनाबनी हाइबा मियोय अदु फागतुना पुलिसना वाहंग पाहंग चथख्रे कितो एनडीपीएस किटोर अंडर जेति आमी পৰীক্ষা কৰিছিলো তেতিয়া টেষ্ট ৰিজাল্ট পজিটিভ দিছিলে এই 90 গ্ৰাম হিৰোইন খিনিৰ বজাৰ মূল্য হ'ব মোটামুটি 50 লাখ টকা तरातरुक सुबह असम लेजिस्लेटिव असेंबली की अहान मिफम की हुमनी चंबा निमित्ता ngarang यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पुखटख्रे बिल असिगी खुथांगदा नुपी लोनबा थिंगबगा लोइनना लौना लैनबा तौदना नुपा नुपी पुन्ना लेमिनबा लिव इन रिलेशनशिप ता लैबा मियोय सिंगी दमक रजिस्ट्रेशन तौननबा हाइरे अदुमोइनमक राज्य असिदा लैरिबा शेड्यूल ट्राइब कांगलुप की मियोय सिंगदी बिल असिगी मनुंग चलोइदौरे लुहोंबगी चाही मतांग नुपागी न कुनमाथोय अमदी नुपीगी ओइना 19 लेपगा लोइनना नुपी लोनबा थिंगनबगी वाफम पुखतखे
अमरोमदा आइनगी ओइबा फंगफमसिंग ngak senanabagi pandamda bill asida luhongba amasung khainabagi matangda tangai phadana registration taunabasu khanakre. Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma gi mahut sinduna Minister Atul Borana bill asi pokatkhe. Bill asi megi tarahumdoida State Cabinet na ayaba piraba matung ngarang Bidhan Sabha da khana nainabagi damak pukatpani. Bill ama ek natraga ain onanabagi damak masi Bidhan Sabha da yanaba puraktuna pass tawgadabani. Masigi matungda Rajyagi Governor na kudiek piduna ayaba pibagi tangay phadabasu leiri. Bidhan Sabha gi mifam asida hayeng bill asigi matangda makata na khana nainagadawri. Lakhipur Online Channel asibu yengbiriba singna pawa sibu like amati share tawbiu amati hojik phawa channel asibu subscribe tawbidriba singna subscribe tawbiu. Aroibada maruoiba pau amukhanna Rashtrapati Srimati Draupadi Murmuna masak naiba miyoi humpu tarukta Padma Award yenthokre. Mana phanglaba singi manungda Assamdagi manga Manipurdagi ama yauri. Lilabati Devi bu President amasung Irabati Devi bu Secretary khanduna Maspara apunba maira paibilup nauna semkre. Guwahati gi Hotel Siroi Classic da Manipuri People's Front ki manga suba Foundation Day jinglemna pangthokre. Kasar Police na drugs ki mayokta changsinba operation da lupa lakh yang khairom gi oigadaba heroin ga loinana miyoi ama phare. Amasung Assam Bidhan Sabha da Uniform Civil Code Bill pukatkre. Polygamy amasung live-in relationship ki matangda khanakre. Lakhipur Online YouTube channel gi pau sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare.